Ngiyaqala abantu abebantu umsowahlala nasetigangeni singibani. Oh, yeah, Spisho. Sure yekwadi. Sure. Akusawuvile Instacash kuthi Oh, wendeni. so wenteni loyo? Ukuwinisa mi quantum lenshashaye kusena. Hayi wena. Uya na utawutiwinela unenhlanhla wena. Hayi unemanga senidibene nalabantu ndifuna kungibamba. Ngiyakutshela serious. Phela ebakusinjalo ngabe labantu labakusuwishako sebakulandzile kusena. Kulanjiwe bhuti la. Lanjiwe vele. Angithi wena unaye Instacash. Ngawubhalisela. Unenhlanhla yakini nje wena ungayiwina le quantum ngiyakutshela. Hayi wena. Utophuma nalandlalene kusena lakuhluphekeni. Yinto yanini leyo? 15 April 2026 kuyavalwa. Uthe malini? 50 emalangeni kuphela bro yami. Hayi asengidokushaya. Athi maphoyisa nalawo. Asengidakushayela impunga athi maphoyisa. Lapho. Sho, mina into nayi. Sikhiya semkhukhu lesingindazendani senginequantum. Nga 50 emalangeni ingaba yakho lenshasha iquantum lebuya ka Instacash kule win a quantum competition levalwa mhla ka 16 April 2026 ngani ivulelo emakhasimende aka Instacash kuphela bhalisela Instacash nakunoma nguliphi ligatsha velonke ungangenela nanoma kukangaki utibeke emathubeni langcono faqata *365# kutsenga lithikiti ungenele lo mncintiswano lenshasha iquantum ingaba yakho nga Instacash kunemigomo nemibandzela.